Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha ezobe silethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ungakwenza-ke nje lapho-ke na usicindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona namhlanje ukuthi-ke sekuvele-ke umlisa-ke wahlaziya-ke le ndaba-ke i-ANC ehlangene ne-IFP ne-DA laphana-ke la khona-ke kuzohamba khona i-KZN, njengoba sonke sazi ukuthi i-KZN laphana iqembu-ke elihamba phambili-ke ngamavoti-ke i-MK laphana ngo-45% majority. Osekusele nje u-5% nje ukuthi-ke laphana-ke ihlanganise-ke okusele kancane nje sihlanganise u-50% laphana-ke bese-ke ikwazi ukuthi-ke iliphathe yodwa-ke i-MK-ke isifundazwe sase-KZN, kodwa-ke kwagcina kungenzekanga-ke laphana-ke. Manje-ke lo mlisa-ke kugxeka ukuthi-ke abantu abaphathi-ke abaholi abayeke ukuluke begxisha-ke amaqembu angavotelwanga e-KZN ngoba kuzosuka impi ngempela. Kodwa ngifuna ukuthi wezwa ngami lento nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe lo mlisa uzwele wena-ke. Ngizosicela lapho ukuthi msizwile le video yonke nama-comment section-ke ubhasi wena ucabanga ngani. Ngabe-ke ucabanga ngendlela acabanga ngayo yini-ke lo mlisa lo bhasi ucabanga ngani? Usicela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Siyazi ukuthi ngelinye ilanga ngoba sikhuluma kanje kuyoba sengathi sasiphehla udlame, kanti nje zinkulumo ezivulelekile lezi esiyikhulumayo ukuthi i-MK ine-majority la e-KZN, iyona engabe ifuna amaqembu ukuthi akhulumisane naye. Akwazi ukusuka abantu abano-13% abanamaphesenti amancane kube yibona abahlanganayo, kube yibona abahlanganayo abathi bona bazothatha i-KZN, kusho ukuthi ngamanye amazwi bayiqhumisele i-MK. Ezinye izinto njalo lezo ngoba laba bantu ngoba bebekana nje la bezobe bebekana bazobe addressa baphi abantu ngoba bona badliwe lapho, bazobe addressa baphi abantu uma bebiza lezi imbizo. Baholi nibheke njalo leyo nto leyo, nithatha izinto ukuthi nazi ipolitiki ayisasebenzi ukuthi wazi ipolitiki manje, thina izinto sesizithatha ngesimanje. Ngiqhathizwe manenza nje, ngiqhatha abantu.